Kamilė pamiršo reikalaus. Arba viršinį tokį, ne. Ir gal kokios 7 minutės buvo, pradžios nebuvo, tai dabar visą laiką aš panikuoju, kad reikas būti. Bet būna. Būna. Tai pirmas pasakas, ir po to pamokų visą laiką sako. Nu, svarbiausia, ne ant brangių pamokų. 2 dienų pasakas. Yep. Tai va čia, žinokit, O, Jėzau. Skordininkė strikt. Strikt? Skarus visi. O, skarus? O, taip, aš Tai gerai, ir čia taip. O šitą švarką tai? Čia kažkaip vietos mažėja. Didelį. Iš viso 2 maišukas. Dabar egzosomos ir paskui tada ten. 시작할까요? 우선 불 살짝 켜줬다가 시작하면 안 되나? Kol kas truputėlį jungti šviesą, mes paskui išjungsim vėl. Dabar truputį. 시작할까요? 스베키? AS 올리비아. 먼저 이렇게 여러분들을 다시 여기 리투아니아에서 만나 뵙게 되어서 너무나 반갑습니다. 저는 한국에서 온 더세라 개발자 이혜원이라고 합니다. Labai džiaugiuosi, taip aš apsimesiu, aš korėjietiškai, kad čia iš anglų, čia iš korėjiečių. Tai Olivija labai džiaugiasi, kad vėl yra Lietuvoje ir labai malonu visus matyti. 저는 더세라 브랜드를 처음 시작할 때부터 이제 초기에 더세라 브랜드를 만들고 이제 한 20년 동안 이렇게 화장품 업계에서 일을 하고 있는 사람입니다. Taip, tai Olivija yra Teseros kūrėja, vystytoja ir šitoje industrijoje jinai dirba jau daugiau kaip 20 metų. 그럼 하나 여쭤볼게요. 여러분들 더세라에 대해서 이제 많이 들어보시고 알고 계신가요? Klausia Olivija, kiek gerai pažįstate Teserą? Kaip gerai išmanote ir kaip gerai pažįstate? 혹시 더세라 더세라 하면 떠오르는 거에 대해서 얘기해 주실 수 있으실까요? 아무거나. What comes in your mind first when you heard Teserra? Taip, pirmas, pakelkit ranką, kas jums, kai išgirstote žodį Tesera, kokia pirma mintis kyla? Korea. 맞아. Prizas, dalyvaukite, labai geras prizas. Labai geras prizas, labai dalyvaukite. Šitas produktas pasirodys pas mus tik tai kelių mėnesių turbūt bėgyje, yra šviežiai registruota plaukų kaukė, plaukų tos stiprinančios procedūros. 리스트의 첫 번째. 혹시 또 다른 거 더세라 하면 또 떠오르는 게 있을까요?
뭐라 그러셨죠? Vilma pačiau pirmą pakėlė. Tessera Harsh Hydration Treatment. 하이드레이션 트리트먼트. 그것도 당연하죠. 화장품에서는 모습이 당연합니다. 혹시 Koks 또 klausimas? 혹시나 더세라 마지막 한 번만 더. 혹시 더세라 한 명만 더. 예. Mes nežinau, koks klausimas. What was the question? 질문 이렇게 할게. 더세라가 왜 세계적으로 유명할까? What was the question? Why do you think Tessera is a global brand, globally popular? Tai klausimas, kodėl manote, kad Tessera yra globaliai populiarus ženklas? 몇 개 나라인지 바꿀게. She's changing. Change my mind. 지금 몇 개 나라에 수출이 되고 있을까? Pakeitė nuomonę. Dar klausimas. Do you know how many countries Tessera has been exported? Aha, kiek šalių eksportuoja Tessera? Kiek yra šalių? Kiek? 68? 60, 68? 68? Wow. Sorry. Down. 이거보다 다운. Mažiau, žeminam, mažiau. 32, 40, 32 up. 40, 40 up. 60 down. 50, 50 55, up. 52, 56 up. 58, 58 down. 57. 누구로 줄까? 57. Exactly. 57. 맞습니다. 더세라는 지금 현재 한 57개국의 피부 전문가들이 사용하고 있는 브랜드입니다. Tessera is being used by beauty professionals around 57 countries. Taip, tai šiuo metu 57 pasaulio šalių grožio profesionalai dirba, naudoja ir atlieka procedūras su Tessera. 왜일까요? 왜냐하면 더세라는 R&D 기술력을 바탕으로 해서 항상 시장에 새롭고 그리고 가장 효과적인 제품들을 끊임없이 제공을 하고 있습니다. Ir taip yra todėl, kad Tessera pristato naujausias technologijas, naujausias inovacijas, kurias patys kūrė, išleidžia ir pristato specialistams visame pasaulyje. 그래서 저는 항상 어떻게 하면 흡수에 대해서 그 기술력의 가장 중심에는 흡수라는 것들이 있고요. 흡수는 어떻게 하면 피부에 잘 흡수시킬까를 저는 고민을 합니다. Pati kaip kūrėja ir kaip vystytoja, nes Olivija pati prisideda ir prie produktų ir prie procedūrų kūrimo, tai jai visą laiką svarbiausias ir aktualiausias klausimas yra, kaip padaryti, kad dar geriau penetruotųsi, kad dar geresnė būtų absorpcija ir dar geriau aktyvios medžiagos ir ingredientai susigertų ir patektų giliai į odą. 그래서 우리가 케미컬 그것을 이용하여 가지고 실을 흡수하는 그러한 저희 가장 대표적인 더세라 L도 있고요. One is chemical. We use chemicals to make toner. Tai vienas iš būdų padidinti absorpciją yra cheminis būdas ir jūs žinote iš darbo su Tessera L procedūra, kai mes padarome cheminius kanalėlius su cheminė adatėlė vadinama, kad pagerintume veikliųjų medžiagų patekimą į gilesnius sluoksnius. 그리고 니들을 통해서 직접적으로 피부 부분들에 적용을 하는 더세라 펜 시리즈가 있고요. Taip, tai kalbėjom, kad yra vienas cheminis būdas, čia yra toksai jau tiesioginis mechaninis būdas, kai su adata padarome dūrį ir taip injekuojame aktyvius preparatus. 그리고 공기, 가장 이제 강한 압력을 통해 가지고 물리적인 압력을 통해서 피부 장벽을 뚫고 흡수시키는 에어인 시리즈가 있고요. Ir dar vienas būdas yra slėgis, kaip Tesseros RIN aparate.
aukšto slėgio naudojantis yra be kontakčių būdu pernešamos veikliosios medžiagos į odą. 그리고 지금 이제 가장 최신의 원료인 엑소존을 이용한 흡수 부분들에까지. Ir taip pat tesera turi egzozomos, kurios taip pat labai lengvai gali būti absorbuojamos odos. 이렇게 다양한 흡수의 기술을 통해서 우리가 피부가 가지고 있는 문제점이라든가 해결하고자 하는 부분들에 대한 해답을 주는 게 바로 더세라라고 여러분 기억해 주시면 좋겠습니다. Taip, tai su tokiais įvairiais įmanomais būdais absorpcijos galima išspręsti bet kurią odos problemą, kokia jinai pasireiškia jūsų klientų. 자, 그럼 오늘 여러분들에 대해 엑소좀을 처음으로 소개를 시켜드렸는데요. Tai, koks atidarimas. Pirmą kartą Europos šalyse šiandieną Tesera pristatė egzozomos, tai man labai malonu, kad mes esame pirmieji Europoje, kurie susipažino su Teseros egzozomom. 그렇죠. 우리 엑소존 부분들이 뭐가 다르고 여러분들이 어떻게 사용하면 좋은지 개발자로서 제가 3가지 포인트로 여러분들에게 말씀을 드리도록 할게요. Taip, tai Olivija pasakys 3 aspektus, kuo Teseros egzozomos skiriasi nuo kitų. 우선 첫 번째 부분들은 사이즈입니다. Numeris 1 yra dydis. egzosomų dydis. 보통 엑소좀의 사이즈는 30 마이크로미터부터 해가지고 그리고 한 200 마이크로미터까지를 엑소좀이라고 이제 칭합니다. Paprastai egzosomų dydis yra nuo 20 iki 130 nanometrų. 나노미터라는데 우리가 가지고 있는 더세라의 엑소좀 부분들은 50에서 100 사이의 사이즈의 엑소좀을 선별하여서 사용을 합니다. O Teseros egzosomos yra nuo 50 iki 100 nanometrų. 엑소좀의 사이즈가 중요한 이유는 뭐냐면 우리 모공의 사이즈는 보통 30에서 50 마이크로미터입니다. Kodėl svarbu yra egzosomų dydis? Egzosomų dydis svarbus dėl to, kad mūsų porų dydis yra from 30 to 5. 그러면 nuo 30 iki 우리 50 엑소좀은 nanometrų. 모공보다 최소 500배에서 1000배 작은 사이즈로 만들어져 있어요. Tai reiškia, kad Teseros egzosomos yra mažiausiai 500 kartų mažesnės negu mūsų poros. 그러면 당연히 흡수가 빠르겠죠. 쉽고 빠르겠죠. Todėl jos bus labai lengvai ir greitai absorbuojamos odos. 두 번째 부분들은 함량입니다. Antras svarbus dalykas yra koncentracija egzosomų produktuose. 이 함량을 이야기하기 전에 엑소좀은 단백질이라는 물질이기 때문에 이 단백질 물질 부분들은 뭐 온도라든가 이제 여러 가지 이런 환경 부분들의 영향을 받게 됩니다. Egzosomos jos taip pat yra baltymai ir gali būti lengvai pažeidžiamos įvairiausių aplinkos sąlygų, temperatūrų, aplinkos. 그래서 고함량을 하기 위해서는 동결건조 요법이라는 부분들을 사용해서 진행을 합니다. Dažniausiai naudojamas, kad mes galėtume turėti didelės koncentracijas, naudojamas šaldymo metodas egzosomų. 그런데 요즘 많은 이제 논문에서 밝혀진 부분들이 이 동결 건조가 특히나 이 단백질자에 의해 가지고는 활성도 부분들이 동결 건조가 되었다가 얘가 다시 풀려서 사용했을 때 활성도가 굉장히 내려간다라는 논문들이 계속 나오고 있어요. decrease activity of
turns into other formula. Taip, tai tasai standartiškai ir daugiausiai naudojamas freeze dry šalto kaip metodas šaldymo, jisai nepatogus tuo, kad yra jau pakankamai daug atlikta tyrimų ir rezultatai parodo, kad gali paversti tą egzosomą to proceso metu į kitą formą ir nepageidaujamą rezultatą gauti. Jos gali tiesiog pakeisti savo sandarą ir tapti ne to, ko mes norėtume ar tikėtumėmės. 얼마 전까지 코로나로서 우리가 많은 백신 부분들을 맞았었는데 화이자나 모더나에서도 이 백신 부분들을 동결 건조로 해서 진행을 하는 것들에 대한 계속 시도를 했지만 단 한 건도 이것에 대한 임상 허가가 나온 게 없어요. 그래서 액상으로 진행이 되었다. Irgi įdomus faktas, kad būtent COVID pandemijos metu Pfizeris ir Moderna, jie bandė va šito metodo freeze dry šaldymo vakcinas kaip šaldyti, stabilizuoti ir jiem nepavyko. Irgi taip pat rezultatai buvo blogi, neigiami ir šitas procesas netiko vakcinoms. 그래서 우리는 이 엑소좀이라는 신혼물질 부분들을 액상의 형태로 진행을 하고자 하는 제가 개발 계획 부분들을 세우게 되었어요. 진행을 하게 되었어요. Taigi, Olivija sako, kad skystas būsenas, skysto tipo egzosomos, jos yra efektyvesnės negu kad kitų gamintojų dažnai siūlomos tos freeze-dried šaldytos, kaip lietuviškai freeze-dried, liofilizuotos teisingai, negu liofilizuoto tipo egzosomos. 그래서 얘는 우리가 한 2만에서 5만 ppm 부분들로 케이스마다 종류마다 2만에서 5만 ppm 부분들의 함량을 기준으로 해서 우리가 브랜딩을 해서 가장 좋은 결과가 나오게 만들어낸 툴이에요. Ir kaip kalbėjome jau prieš tai, kiekviena ampulėje aiškinomės koncentraciją. Nuo 20 000 ppm iki 50 000 ppm egzosomų įeina į vieną ampulę. 10 000 reiškia 1%. 끝까지 하고 질문을 받을게요. Oxizomos? Have you heard about oxysomes? Kokios? Keutizomos. 계속 진행할까요? Have you heard oxysomes? 나중에 혹시나 따로 이렇게 질문 주시면 되고요. 자, 세 번째 부분들로는 엑소존 부분들은 뭐야? 피부 부분들에 내가 좋은 정보 RNA, DNA를 가져가가지고 신호를 전달해주는 물질이에요. Exosomes is kind of deliver to the genetic information that they have inside to other cells. Tai egzosomas, kaip ir kalbėjom prieš tai, iš principo yra perneša genetinės informacijos iš vienos ląstelės perduodama kitam. Sako, kaip vyrai perduoda genetinę informaciją. 우리가 피부의 고민에 따라 가지고 예를 했었는데 이 신호물질 부분들이 우리한테 계속 찾아와가지고 계속 보면 얼굴에 막 사랑에 빠지겠죠. So imagine that the exosome keeps signaling to the cells, then we cannot help but falling in love with the exosome. Sako, įsivaizduokit, jeigu egzosomos nuolatos jums signalizuoja apie save ir demonstruojasi, tai sako, jums nelieka kito pasirinkimo, tik įsimylėt. 그래서 저는 얘를 어떻게 하면 이렇게 좋고 고가의 엑소존 부분들을 우리 고객이 어떻게 하면 이걸 매일 사용을 해가지고 피부가 진짜 좋은 결과가 나올 수 있을까를 고민해서 얘를 홈케어로 계속 사용할 수 있게 가격이라든가 관리를 정하게 되었다. Tai Olivija sakė, o jos noras yra, kad
visi kiekvieną dieną visada naudotų šias egzozomas be jokių šalutinių poveikių ir without any be jokių kliučių, žodžiu, kad visiems būtų prieinami ir naudotume kiekvieną dieną. 제가 뭐라 했어? 얘는 모공보다 작다니까 흡수가 빠르니까 기계가 없어도 그냥 발라도 흡수가 좋잖아, 그죠? 그래서 이만큼 홈케어로 좋은 성분이 없는 거죠. You can just apply all over the face. It's easy to use. Tai yra labai paprasta naudoti, dėl to, kad pakanka tiesiog įmasažuoti, jos yra tokios mažos, kad lengvai absorbuojasi ir lengva naudoti, greitai susigeria, rezultatas yra labai geras. 얘는 분자량이 커서 바르면은 진짜 비싼 앰플인데 흡수가 잘 안 돼. 얘는 series has heavy molecular weight, so by applying hands, it cannot be absorbed. Bet Climax ampulės jau jos turi gerokai didesnį molekulinį dydį, molekulinį svorį ir jos jau taip lengvai nesipenetruoja, jeigu mes, pavyzdžiui, tik tai tepant rankomis, jas naudotume, tokios geros absorpcijos mes neturėtume. 그래서 여러분들이 고객의 피부를 진단하셔가지고 필요에 따라서 적절하게 우리의 관리들을 다 처방하셔가지고 프로그램을 짜서 적용을 하시면 된다. So you can examine the client's skin conditions and you can recommend the right products, necessary products. Taip, tai Olivija sako, jūs gebat ir galite diagnozuoti, atlikti diagnostiką ir savo klientams po šiandien šitos informacijos, kurią gavote, paskirti tinkamą ir jiems reikalingą signature ampulę su egzosomomis. 그러면 시그니처 앰플 어떻게 사용할지 여러분들에게 좀 좋은 팁이 되셨나요? So were they good tips for you to understand how to use signature ampoule? Šiandieną parodys tokius tipsus, kurie pademonstruos, kaip paprastai naudoti signature ampulę. 좋아요. 그럼 제가 이제 데모를 통해 가지고 직접 우리가 관리실에서는 어떻게 사용할 수 있는지 지금부터 보여드리도록 하겠습니다. Now I'm going to show you how to use signature ampoule in the spa. Taip, tai dabar atliksime demonstracinę procedūrą, kaip kabinete, jūsų darbo vietoje naudoti signature ampulės. 시그니처 앰플 부분들을 사용하시 관리 부분들을 하시면 원래 뭐 클렌징을 사용하셔도 되지만 저는 The client has eye makeup on. You can use eye makeup remover or you can use gel ampoule to remove. Taip, tai makiažo truputėlį, kadangi tokių yra, nuvalo naudodamasi tiesiog tas yra ampulę mistų purškiamą. 포인트 메이크업을 제거하시고 자, 첫 번째 클렌징 단계에서는 저는 펄펙 클렌저를 사용을 할 건 거고요. As a cleansing step, she's going to use perfect double perfect. 혹시 펄펙 클렌저에 대해서 자기 설명할 수 있을까요? Prausimo etapui naudoja Perfect Double Cleansingą, burbuliuojantį prausiklį. It's called all-in-one cleanser because it removes makeup, dirt and impurities at the same time. You need double cleanser. Taip, vadinamas all-in-one, viskas viename, kadangi efektyviai nuvalo makiažą bei nešvarumus, todėl nereikia klientams atlikti dvigubo prausimo. Užtenka vieno produkto. 이렇게 놔두면 Over the dry skin, you can see that micro bubbles form up. Aplikuojame ant sausos odos ir matote, pradeda formuotis balti burbuliukai, tokia kaip balta puta. 그러면 손에 약간의 물을 묻히셔가지고 부드럽게 클렌징 해주시면 됩니다.
in your hand and a reception clean. Ir tuomet sudrėkiname rankas ir švelniai įmasažuojame. Containing pearl powder inside, it also gives some brightening effect. Į sudėtį įeina perlų pudra, kuri turi šviesinantį efektą. It's very mild, even though it gets into the eyes, it doesn't hurt. Yra gan švelnus, tai net ir pakliuvus į akis negriaužia, neirituoja akių. O tą burbuliuojantį efektą, tai kadangi sudėtyje yra vandenilio, sukuria tą burbuliuojantį, valantį efektą. Vandenilio molekulė yra labai maža, jos spindis yra mažesnis negu mūsų odos pora ir jisai labai gražiai įlenda į poras ir išburbuliuoja nešvarumus. Dėl to mes turim tą tokį gilų valymą. Tai čia valosi su servetėle šlapia. Jo, su vandenuku reikia nuplauti. Ir dar kartą sudrėkina rankas. I get out and add a little of water again and wash it off. Olivia, when we will have bigger size of cleanser? 생각해 볼게요. 준비할게요. 좋아요. 자, 지금 이렇게 클렌징까지 되어 있는 상태에서 우리 피부에 pH 밸런스 부분들을 맞춰주기 위해서 토너를 사용하시거나 하고 수분기를 열어주는 odos pH subalansavimui naudojame Hydro Cell ampulę. 이 그로스 셀 앰플 같은 경우에는 0.9%의 염도로 되어 있어가지고 피부의 수분 보류량을 높여주고 그리고 우리 아쿠아포린을 활성화해주는 그러한 물질이 함유가 되어 있다. 9% of salinity. It can be absorbed into the skin quickly without resistance. Taip, šitos serumo misto sudėtyje jisai yra 0,9% druskingumo. Visą laiką klausdavau per seminarus, dabar klausiu, kodėl yra 0,9 druskingumas. Teisingai. Lygiai tokio pačio druskingumo yra mūsų kraujo plazma. Todėl priima šitą produktą labai artimai, ne dėl biologinio panašumo, lengvai priima ingredientus. 그 다음에 첫 번째 단계로는 먼저 우리 피부의 죽은 각질과 그 다음에 모공 속의 노폐물을 제거해주기 위해서 딥클렌징 단계가 들어가도록 하겠습니다. After cleansing, we are going to do deep cleansing. Po prausimo etapo, dabar Olivija sako, vadinsim gilų įvalymą, tai jis bus atliekamas su rūgštiniu pylingu. Sumaišys pylingą dermis pilser su rūgštinėmis putomis. Taip, tai tokiam pasiruošimui užtenka 5-6 paspaudimų putų rūgštinio pylingo, kuris yra putų pavyzdys. Aš neatsimenu pavadinti. Deep cleanse dermis, epidermis foam.
sumaišyti su viena pipete cheminio skysto pilingo. DNS. For the sensitive skin, you need to keep it on the skin for 1 to 1.5 minutes. Labai jautrioms odoms mes išlaikome ekspozicijos laikas nuo minutės iki 1,5 minutės. For normal or oily skin, you can keep it on the skin for 2 to 2.5 minutes. Normaliom riebiom odom išlaikome nuo 2 iki 2,5 minučių. O paklausiu, kodėl su puto maišosi, ar čia tas pilingas tik su puto maišosi? Ne, konkretai gal pakomentuosim. Tu galiu aš Olivijos paklausti. Jo. Why you're mixing foam with the cleanser? 네. 자기가 얘기할 수 있겠지, 그죠? 얘 이름에서 마찬가지로 얘는 덜미스 필렌저라 그래서 우리 그 더 세라반이 가지고 있는 TDN 공법을 통해서 산이 피부 부분들의 표피에 자극을 안 주고 들어가게 만든 거. So our encapsulation technology is applied to the cleanser, so it encapsulates these textures. 글라이콜릭 락틱 Tame 살리실리. pilinge yra enkapsuliacijos technologija ir tie ingredientai, tas rūgštis, jos yra enkapsuliuotos. So that it can be absorbed deep into the skin without irritating. Todėl jos gali būti labai giliai absorbuojamos į odą. 그래서 뒤에 있는 우리가 뒤에 바른 앰플들 부분들의 흡수를 더 도와줄 수 있는 피부에 코를 열어주는 단계라고 보면 So 됩니다. they induce the absorption of the 뒤에 단계. Tokiu būdu pagerina ateinančių kitų priemonių ingredientų absorpciją. 얘는 이름에서 에피더미스 밸런스 폼이라 해서 표피 부분들의 죽은 각질 부분들을 제거해주는 글라이콜릭을 중심으로 만들어져 있는 애. epidermis balance form targets the epidermis. O epidermis balance putos, jos, kaip ir pavadinimas sako, jau labiau tikslas yra epidermį tik tai veikti. It removes the dead skin cells from the surface. Jo pašalinti negyvas ląsteles nuo odos paviršiaus. O ką čia toks pilingas? Vėl procedūrai. Taip, kaip sakote? Can we use only the epidermis foam? 네, 당연하죠, of course. 예. Galima naudoti tik tai. If they have very sensitive skin, 또는 그 Jeigu 관리 yra labai 방법에 jautrios, 따라서 tai tada galima 에피더미스 naudoti tik tai putas. Tai tas maišymas gaunasi, mes turim tokį platesnį poveikį, ne? Ir gilesnį, ir paviršinį pilingą. 깨끗한. 저는 지금 우선은 이렇게 물을 이용가지고 핸들링을 하셔도 되고 우리 L하고 마찬가지 L 때처럼 중화를 살짝 시켜주셔도 됩니다. or like when you use the Ceracell, you can use some water to increase the pH level of the skin. Ypatingai, kai darote TSRL procedūrą, tai mes, kai sudrėkiname drėgnomis rankomis rūgštį, truputėlį pakeliam pH lygį. 약간 고객이 느낄 때는 간질간질한 느낌이 살짝 드는 거는 정상적인 반응이다. When the cleanser and balance foams are applied to the skin, the clients may feel a bit tingling. Kai rūgštis yra, tas cheminis pilingas uždėtas ant odos, klientas iš tiesų gali pajausti truputėlį dilgčiojimą, žnaibimą tokį, kas bandė, žinot, kad yra truputėlį to tokio dilgčiojimo. It's a natural sensation. Taip, bet tai yra normalus procesas ir jausmas normalus naudojant cheminius pilingus. 자, 지금 피부가 이렇게 이 상태가 되어 있으면 이 피부는 이제 유효 성분들을 흡수시킬 수 있는 최상의 피부 상태가 되어 있는 상황입니다. Those products will make optimal condition of the skin so that it can absorb the active ingredients. What is the pH level of the pills? That's 2 or 3. 어느 거? Both or pH level 2? This one? This? 얘 No, the pills. Cleanser. 필렌저 부분들을
얘는 pH 부분들이 3.3, 얘가 pH 3이고 얘가 pH 2. 그래서 두 개 섞어서 4.5, 3. 자, 저는 오늘 우리 고객한테는 지금 피부 상태를 봤었을 때 지금 제가 사용하고 싶은 부분들은 엑소피디아렌 부분들을 사용을 할게요. Designing the client's skin, Olivia will use exfoliant. Taip, tai nužiūrėjo, padarė diagnostiką odos klientės ir nusprendė, kad bus naudojama PDRN egzosomos, kur su lašišų egzosomos. 뒤에 뚜껑 부분들을 이것까지 캡까지 제거하셔서 이렇게 제거하시지 마시고 얘를 다 끝까지 이렇게 제거하셔서 사용을 하시고요. Just remove the whole cap. Nusisuka tiesiog galiukas, atsisuka paprastai ir naudojame tiesiai taip iš švirkšto. 먼저 주름이 있는 부분들에 내가 먼저 선 흡수시키고 싶으면 위에는 잘 나오고 있나요? Apply ampoule on 주름을 먼저 areas of Pirmiausia, 잡으신 raukšlėtose 다음에 두 손으로 꾹꾹꾹꾹 눌러주듯이 and also the ampoule by pressing ampoule. taip, užtepa ant raukšlės ir tokiu švelniai presuojant, lyg įpresuoja į odą ingredientus. 이렇게 그냥 가볍게 내가 원하는 부위가 있다 하시면 그 부분들에 먼저 선 도포하시고 손으로 위로 먼저. If you want to make some improvement on certain areas, you can apply the ampoule first and then press gently. Taip, tai pirmiausia, tokiose zonose probleminėse ir švelniai įspaudžia. Pakankamai stipriai darant, jo? Teresa, kaip jaučiatės? Stipriai įspaudžia? Ne, nelabai. Aš suprantu, čia principas kaip dėl procedūros, kaip mes dedam įtrinti. 누르듯이 그냥 가벼운 압력을 통해서 들어가고요. 그 다음에는 얘가 4mm 부분들이 제가 생각하는 이제 정량입니다. 얘가 피부에 1회에 흡수되었을 때 가장 좋은 효과를 내는 부분들이라서 4mm 부분들을 내가 원하는 피부 부위 부분들에 그대로 적용을 하면서 흡수시키시면 됩니다. So do not make any leftover. You should use up the 4 ml of ampoule at once. Sako, kad vienai va tokiai procedūrai tiesiog neturi likti likučio ampulės ir visus 4 ml reikėtų sunaudoti visam veidui. After applied on the certain areas, you can go over the whole face. Taip, tai pirmiausia, nuo probleminių, ten, kur labiausiai reikia, ir paskui jau visą veidą. As you can see, with gentle pressure, making a circle. Tokiais švelniais apvaliais judesiais, truputėlį paspaudžiant. 천천히 같은 부위 부분들을 충분하게 2-3회씩 해주시면서 하시면 됩니다. Point of this technique is doing it slowly. Tikslas yra, kad lėtai vyktų procesas, lėtai būtų masažuojama į odą. 반대쪽도 똑같이 진행을 할게요. You can do the same on the other half. Ir paskui kitą veido pusę lėtai
pati masažuoju. Ar jaučiasi, Teresa, kas nors griaužia, šala, šyla? Ne. Jaučiasi tokie malonus. Masažiukas, Malonus ane? jo Toks judesiai. lengvas masažiukas. Will you use some devices? 예, 이때 뭐 사실은 MTS를 사용하시기도 하고 기기 부분들을 다 같이 얘는 스킨 부스터라서 그대로 여러분들이 하고 싶은 부분들을 다 같이 적용을 하셔도 된다. 안전하게 쓸 수 있다. As a recovery skin booster, you can combine it with any skin beauty devices like MTS, microneedling. Tai galima naudoti bet kurį beauty device. 좀 남아 있는 애들은 목 부분들에 또 적용을 해주시면 됩니다. Not only for the face, you can also apply the ampoule on the neck. Taip, matot, ir ant kaklo galima, ne kai visas veidą įmasažuoja, tepame ant kaklo, bet taip galima naudoti bet kurį prietaisą, bet kurią technologiją, kurią jūs naudojate savo kabinete, ar tai mikrodatinė terapija. O kaip pakeisti? Do you use it under eye zone? 네, 사용을 하셔도 되죠. 당연히 스캔. Galima naudoti. 네. 여러분들이 하실 거는 관리를 하실 때는 아까 전에 얘를 오픈하면 얼만큼 해야 된다 했는데 이런 엑소좀이 공기와 산소와 이제 접촉이 되면 산화가 진행이 되기 때문에 오픈하셨을 때는 1회 1회 3mm 정량을 다 꼭 사용을 해주세요. So once you open the ampoule, you need to use it because exosomes can be oxidated when it meets the air. Taip, tai kai atidarom ir sako, geriausia sunaudoti iš karto, dėl to, kad eksozomas gali oksiduotis, ne, kai sąlytis su oru. 그리고 고객한테 홈케어로 판매를 하게 되면은 3일 안에 다 사용하도록 아까 전 3, 4일 말씀하셨는데 그대로인데요. 3일 안에 사용할 수 있도록 하셔서 하루에 1mm씩 아침 1mm, 저녁 1mm, 아침 1mm 하면 이틀. 그러니까 최대는 3일. So as at home skincare, you should use one vial within 3 days, like I said before, like 1 ml at once. 1 ml day, 1 ml night. Taip, tai namuose sunaudoti galima čia gaunasi per 2 dienas turbūt, tada galima naudoti 1 ml ryte, 1 ml vakare ir tada sekančią dieną 1 ml ryte, 1 ml vakare. 자, 이렇게 엑소존 부분들을 어떤 부분들을 지금은 저는 다 같이 사용을 했지만 만약에 얘를 아까 전에 말한 대로 컨비네이션 하셔서 1회에 사용을 하실 수도 있긴 하다. 그러면 내가 T존 부위들, T존 부위 또는 U존 또는 색소 부위 그 다음에 전체 이런 식으로 해서 반반씩 사용하시는 것도 가능합니다. 반반씩. 그렇죠. 3일. 3일 다 사용하는 거 아니고? 근데 다 사용해도 되긴 하죠. 그냥 우선 그렇게 컨비네이션도 된다 이렇게 따지 할까요? When you make combination treatment, you can do like 2 ml of one ampoule and 2 ml of the other ampoule, or you can use them up. Taip, ir prieš tai kaip kalbėjome, galima naudoti ir miksuoti vienos procedūros metu, naudoti kelias skirtingas ampulės, pavyzdžiui, 2 ml vienos, 2 ml kitos. Dabar matau paėmė kaklo paakių kremą, melting cream.
나 지금 여기 위에다가 우리는 이제 마사지를 해가지고 피부의 근육과 림프를 순환시켜주는 부분들을 한번 써려고 하는데요. So Olivia will do some Korean traditional massage technique by adding some balance gel and melting that kind of method. Aha, tai dabar parodys 1:1. tradicinio korėjietiško veido masažo technikas Olivija ir masažui pasiruošė, kaip matėt, porą paspaudimų riebaus gelio ir šaukštelį tokį gerą to melting kaklo paakių kremo. And the ratio of the two products is 1:1. 1:1. Vienas prie vieno susimaišė. 그러면 스템셀 크림이 우리 피부 부분들의 지방 부분들을 또 불리면서 채워주는 역할 부분들하고요. 수분을 공급하면서 마사지를 하면서 수분 부분들과 더 탄력을 주어지게 하는 역할을 도와줄 겁니다. So they will induce the skin resilience, and enhancing skin resilience and supplying moisture into the skin. Taip, tai šito bus masažo tikslas pastiprinti odos atsparumą ir geresnė kaip drėgmės apytaką. 우선 가볍게 얘를 펴 발라주실 거고요. Firstly, you need to spread the mixture over the skin. O sakykit, vienos procedūros metu pradžioje egzosomos, paskui injekuoti tą kitą, negalima taip kombinuoti procedūros vienos metu? What do you think if during one treatment we use exosomes and then climax samples during the one procedure? Is there- 엑소솜 샘플이랑 클라이맥 샘플 같이 쓰는 거는 어떠냐? 뭐 가능합니다. 저나 그러면 클라이맥 샘플을 먼저 사용을 하시고 그 다음에 엑소좀을 위에다가 이제 발라주시는 순서로 들어갈 수 있겠죠. She recommended that the CeraVe treatment first and then apply ExoPDRN ampule. Tai geriau rekomendacija, galima taip daryti, bet rekomendacija būtų, kad tada pirmiausia daryti pen injekcijas, o tada užtepti tą su lašiša exosominę serumą. 근데 우리 피부도 이렇게 막 스폰지처럼 모든 걸 끌어당기는 부분들이 아니기 때문에 여기에 물을 다 붓는다 해서 다 흡수할 수가 없는 거다. 그래서 더 효과적인 거는 한 번은 개를 쓰고 한 번은 이렇게 쓰고 하는 게 더 피부에 효과적이다. So our skin is not like absorbing everything we take. So basically, it is better to give one treatment by one. Taip. Odos absorbcinės galimybės irgi yra jos tokios gan limituotos ir nepaima visko, ne? Jeigu jau perteklius yra, tai geriau tada daryti vieną procedūrą, paskui kitą, kad nebūtų veltui atliekama. 저는 마사지를 할 때는 지금 이제 요번에 우리가 보통 핸드 테크닉의 마사지는 이제 일반적으로 잘 알고 계시고 하고 계실 거라고 생각한다. 훨씬 저보다 잘 하실 거라 생각한다. So massaging with hands is very common way, and I think you already know how to do the hand massage. 저는 요번에 이런 전완근을 이용해서 마사지하는 테크닉을 한번 소개시켜드리고자 하고요. Masažas tai jums yra turbūt visiems nežinoma technika, pažįstamos technikos, atliekamos ir lengviausias būdas dirbti. 이 마사지는 근육과 림프의 흐름을 촉진시켜주고 우리의 관절에 무리가 가지 않으면서 피부의 넓은 면적에 닿게 되는 마사지입니다. So Olivia will show you how to give the massage with forearm muscles. Parodys, kaip atlikti masažą su dilbiais. It will circulate our lymph and blood. Padeda cirkuliuoti limfai, limfotakas suaktyvina. 팔자를 그리듯이 우리 지금 제가 하는 거는 이 흉쇄유돌근, 여기 흉쇄유돌근을 타겟으로 하고 있고요. So now Olivia is targeting this area. 그 다음에 이 근육 부분들로 팔자를 그리듯이 근육을 타고 들어와서 그대로 끌어올리고 다시 림프를 내려주고
Matote, Olivija gan stipriai dirba šitoje srityje ir iš jėgos net žemyn judesis su dilbiu ir grįžta su spaustu kumščiu. Yeah, so do the massage like you are drawing number 8. Masažo judesys toks atlikti 8 piešia. So you go upwards and downwards. 턱 있는 데를 그대로 And then 팔자로 move to 들어가고 the jaw 있고 line. Judesiu po truputėlį, matot, jau pakilo link žandikaulio linijos ir piešia tokį lik 8 ištisai judesį. 그다음에 How many times you repeat a movement in one zone? 3회 이상 이제 부위별로 다르지만 한 부위를 3회 이상 해주시면서 풀어주시면 되죠. More than 3 times. Daugiau negu 3 kartus reikėtų vienoje zonoje. 자, 볼을 오면 이제 광대 쪽으로 가볼게요. 광대 쪽으로 올라올 땐 그대로 올라와서 전완근 부분들이 여기로 바꾸시게 하고 다시 팔자로 내려가서 꺾어서 그대로. So now she's sweeping out the cheekbone areas with forearm muscle. Skruostų srityje. 그다음에 이마. Then move to the forehead. So from the neck, she moved to upwards. Neck, jawline, cheeks, forehead. Nuo kaklo, žandikaulis, skruostai, kakta. 해서 림프를 쭉 한번 하고 이렇게 뛰어 들어가면 지금도 여기가 림프가 뛰는 게 보이시나요? Can you see that? Sako, matot iš karto, kaip limfinis cirkuliacija paktyvėja limfos. 자, 여기에서 이제 연결을 해가지고 그대로 내려오신 다음 연결 동작으로는 우리가 하는 림프절을 따라서 Now it's time to use your thumb. Dabar su nykščiais. Su nykščiu. 여기에 이 뼈를 따라서 여기서 1, 2, 3번을 적어 놓으셔서 첫 번째 줄, 두 번째 줄, 세 번째 줄로 내려오시고요. 알 것 같나? 그럼 됐어. 가시고 그대로 따라서 턱 있는 선을 잡아주시고 이렇게. 그 다음에 턱 있는 데를 그대로 좋아요. 턱 있는 데를 잡아주신 다음에는 여기 저작근, 우리가 씹는 저작 근육 부분들을 풀어주세요. 그 다음에 이걸 그대로 연결해서 턱 있는 데 팔자. 지금 모든 동작은 팔자를 적용을 해서 부위별로 적용을 하고 있고요. Olivia is drawing number 8 to relieve the muscles. Tai visose vietose, kur jinai paišo 8, yra tikslas atpalaiduoti įsitempusi raumenį. 이 꼬리 있는 데를 올려서 그대로 여기도 팔자. 그대로 넓은 부위. 왜 팔자를 사용하냐면 팔자를 하면 근육을 이렇게 이완, 그 다음에 수축, 이완, 수축, 이완 하면서 리듬감 있게 근육 부분들을 만지는. The reason why we are giving massage drawing number 8 is that we can keep some tension and then relieve the muscle at the same time. Taip, kodėl naudojamas 8 judesys, kad tuo pačiu metu mes ir padarom įtampą ir atpalaiduojam. Tokį lik stiprų judesį, suspaudžiant ir atpalaiduojam. 그대로 관자놀이 있는 대로 끌고 오시고요. 관자도 마찬가지로 팔자. 얘는
drink. Turime vandens. A, šiek tiek Kaip ir gerai. Nebesinori jau. 혹시 앞에서 봤을 때 얼굴이 삐뚤어져 있나? Ačiū. 좋아요. 하신 다음에는 엄지로 크게 Po masažo atsiveria kvėpavimas. Nu va. Vienos pusės. Tai dabar kitą pusę pamasažuos ir kitą pusę atsidarys. 하셔서 마무리해 주시는 게 기본 동작이 되겠습니다. This is the basic massage technique for skin cancer. Čia tokia bazinė masažo technika, kurią galima atlikti procedūros metu. 좋아요. 그럼 반대쪽도 해야 되는 거. 그러니까 안 하고 넘어갈까? 더 세라 펜 해야 될 시간. The other side as well. Daryti kitą pusę. 아니면 마스크팩하고. Ar paskubėti mums reikia? Nedarykit. Atsiprašau, Teres. Super fast. Super Yes. fast. 오케이. Super, 오케이. super. 반대쪽도 동일하게 진행을 하면 좋을 것 같습니다. Tas yra labai gera, bet kad mes nebeserzintume. Teresai, tai greitai perėsime prie kito etapo. 내려가시고 올라오실 때 손을 길게 하시고 So you give massage with forearm muscles, but you need to use all your body. Taip, sako, masažą atliekame su dilbio raumenėmis, bet iš tiesų judesys turėtų eiti iš viso kūno judesio. 하셔서 다 하신 다음에는 한번 얼굴 전체 정리하셔가지고 So after finishing the massage, you can just sweep all over the face with the hands to finalizing. Finalinis nuglostymas po masažo. And then we should apply mask. 하신 다음에는 얘는 글로우 마사지 글로우. 부분들로 하고요. 그거는 피부 타입 따라가지고 여러분들이 결정하시면 되는데 조금 진정이라든가 이런 것들이 필요하다면 얘로 그 다음에 피부 부분들의 밝기를 받쳐주고 손으로. You can choose the right mask sheet for the skin conditions.
If you want to see instant glow and hydration effect, you can use glow highlighting mask. Taip, tai tada nuo odos poreikių, kas yra reikalinga jūsų kliento odai, galima pasirinkti vieną iš 2 lakštinių kaukių, ar tą bioceliuliozinę shape holding kaukę, arba glowing, šviesinančią kaukę. Tai šiuo atveju Olivija pasirinko 하이드레이팅 마스크 특징 좀 한 번씩 얘기해 줄까? highlighting tą su melatoninu. It has algae and arginic and hyaluronic acid in the sheet. Argininas ir hialurono rūgšties įeina. So it fits into the skin perfectly and delivers the moisture into the skin effectively. Puikiai drėkina ir skaistina odą. And after applying of the glow highlighting mask, you can get immediate glow from the inside. Po šitos kaukės, išties kas bandėt, matėt, kad tiesiog atrodo akivaizdžiai atsiradęs švytėjimas odos ir drėgmė. 마스크팩으로 이렇게 전기까지. So this is signature shampoo with Korean traditional massage technique. Tokia procedūra gavosi tradicinis korejietiškas veido masažas su egzosomomis. 이렇게 15분 정도 고객이 충분하게 엑소좀이 침투되어 가지고 피부에 발현할 수 있는 시간을 두시면은 시그니처 관리 부분들이 마무리가 되게 됩니다. You can leave the mask on for 15 minutes. Galima palikti 15 minučių kaukę. 고객이 느끼는 관리 후에 이제 나중에 제거한 다음에 느낀 부분들은 피부가 안에서부터 이렇게 차오르는 이제 그런 느낌이라든가 볼륨감 부분들을 느끼실 수 있으실 거고요. Feel like fuller appearance and hydration from the inside of the skin. Klientai po šios procedūros jaus, kad atrodo lyg tūris odos padidėjęs, drėgmės padidėjęs jausmas odoje, lyg tokia pridrėkinta, atrodo lyg priplumpuota. 그러면 시간 관계상 제가 이제 우리 관리 15분 하실 동안 더 세라펜 부분들로 관리 모델을 바꿔서 양해를 구해가지고 진행을 하는 건 어떨까요? So while we are changing the model, Olivia will talk about something about the CeraPen. 이제 나중에는 관리는 맞나요? 네. Reikia su kaukė? Su kaukė. Tai dabar pasikeičiam tada modelį. Ir Olivija dar trupai papasakos apie CeraPen aparatą ir tada atliksime CeraPen procedūrą. Labai iš tikrųjų patiko masažo technika, kad per tam tikrą greitą laiką pajaučiau tokį kažkokią vidų ir aktyvaciją, ir pakilimą, ir tokia laisvė, kažkas išlaisvėja, vat kvėpavimas, pasakiau, atsivėrė. Nes aš einu kas savaitę į veido masažus, tačiau iš tikrųjų labai efektyvu buvo. Pakankamai atrodė, kad ir intensyviai atliekamas yra. Taip, buvo ir spaudimas, bet man patiko. Patiko efektas, kurį pajaučiau. Galbūt tai ir egzosomas, viskas kartu. O jūs kokius šiaip darote savo? Kovido? Jūs kokius, eina 2 kartus? Visokius. Visokius. Ir kūno, ir veidą. Miofascialinį bandžiusi masažą? Bandžiau, taip. Ir kaip, pavyzdžiui, jeigu lyginant šitą stiprumą tarp kovido ir miofascialinio, kurio arčiau? Va šitas? Aš manau, kaip kovido. Bet vėlgi skirtingai visi atlieka. Miofascialinis gal stipresnis būtų. Jūs galite ir su rankšluostuku, jeigu norisi va taip pakilti. Tai nesvarbu. Ir šitą baltą man tada dar vieną reikia. Dabar čia plaukučiai čia tik tai prie kaukės prikibo.
교체하는 동안 제가 더 세라핀 스티커를 붙일까? 다른 준비하는 동안 우리 진행하는 게 어떨까? 아무나 필요하신 거 같아요. 아니 지금 모델 하트 그대로 모델 하트 그대로 하면 되잖아. 준비하는 동안. Sužymės dabar su lipdukais tas taškiukus, kai mes rodė per deserą peną, ne, tą vektorinę. Kurias reikia pasižymėti, taikinius pasižymėti. Paskui gal gali paklausti pas jūs, va dabar tą procedūrą padarė, kokia kaina pas jūs žaliai pavirtus į eurus ar What is the cost of, for example, this kind of treatment in South Korea? 한국에서 한 10만 원에서 15만 원, 15만. It's about 100 to 130 US dollars. Nuo 100 iki $130. Man kažkada tai viena prancūzų trenerė sakė, jie skaičiuodavo 1 minutę 1 eurą. Jo, yra sakęs, 1 minutę 1 euras. Tai dabar gal jau infliacija. Tai tada 90. Jo, bet jeigu 30 minučių, tai 90 eurų. Bet dabar gal jau infliacija, tai gal daugiau turėtų būti vertė 1 minutės. 자, 다음에 제가 두 번째로 소개시켜드릴 트리트먼트 부분들은 바로 더 세라 펜을 이용한 관리 부분들입니다. Tai trumpai parodys, kaip yra naudojamas Tessera penas ir kaip Climax ampulės. 더 세라 펜 기기는 이렇게 전원을 켜면 화면이 보이게 되고 여기에서 한 번씩 1회에 나올 수 있는 양을 0.1에서 0.5까지 조절할 수 있게 되어 있습니다. You can adjust the discharging rate by pressing a button from 0.01 to 0.05. 그다음에 하나는 이렇게 밀대로 움직이는 Gal kažkaip, arba kažkaip tenai, bet jeigu į mūsų, jeigu atsisuktų. 아니면 누워서 할까? 이제 준비 다 됐으면 누워서 할게요. Just lie down on the Gal geriau atsigulk, jo bus geriau. Per ekraną tada matysis. Taip, tai Tessera sureguliuoja, galima nusistatyti parametrus, kokią dozę preparato vienu šūviu injekuoti. Nuo 0,1 cc ar 0,01 iki 0,1. 우선 그러면 기계를 먼저 보여드리고 시작을 할게요. 자, 기기 부분들은 이렇게 본체로 되어 있고 이쪽 부분들을 보면 0.01에서 화면이 보이나? Did you see? 0.0 보여? 화면? 네. 0.5까지 얘로 화면을 조절을 할 수 있습니다. So you can adjust the discharging rate from 0.01 to 0.05 cc by pressing a button. Tai tiesiog, kaip ir sakėm, mygtuku galima susireguliuoti kokią dozę, nuo 0,01 iki 0,05 cc per vieną leidimą. 그러면 얘는 사용할 앰플을 선택하신 다음에는 앰플 부분들의 막대를 반드시 돌려서 제거를 하시고요. You need to remove the cap of the ampoule by turning it. Išsisuka toks kaip švirkšto tas galiukas vienas, užsistato sterilią 그리고 adatą. 일회용 멸균 리드를 사용할 건데 반드시 고객의 한 번에 하나의 리드 부분들을 사용하셔야 됩니다. And we will use a disposable needle tape.
It's single use. Vienkartinės adatėlės įsistato. 그런 다음에 앞에 지금 여기에는 멸균 되어 있는 요 앰플로 멸균되어 있는 건데 얘랑 얘랑 두 개를 이렇게 결합을 시켜주시면 결합이 1차 끝나고요. įsisuka adatą į pačią ampulę. 두 개를 그대로 결합시키시면 앰플은 사용이 됩니다. įsisuka į aparatą. 그 다음에 뚜껑 부분들을 닫으셔서 여기 화살표변으로 락하고 언락이 있는데 언락으로 가셔서 락으로 잠그시면 끝. užsifiksuojam, užrakinam. 저는 1회를 0.01cc로 나오게 할 건 거고요. So the normal discharging rate is 0.01 cc. 그 다음에 니들의 뚜껑 부분들을 닫은 다음에 얘로 우리 이 바늘이 나오는 길이를 조금 조절하실 수가 있어요. You can adjust the needle depth by turning the transparent guide. tą skaidrų galiuką, tokią viršūnę reguliuojame, galima susireguliuoti gylį, į kokį gylį injekuoti, nuo 0,25 iki 1,5. 기준은 여기에 있는 선하고 안에 니들의 하얀 색깔 선이 수평이 되게 하는 것들을 우선 1차 기준으로 하셔가지고 피부 두께에 따라서 올라가면 얇게 밑으로 내려가게. 자기가 설명 So 좀. the average is that you need to balance the line of the transparent guide with the white top of the needle. Tiesiog pasiruošti atitinkamą aparatą, kad matytųsi, kad adatos 이렇게 되면 얘가 기준이고요. 얘보다 밑으로 내려가면 니들이 깊게 나오고요. 최대 깊이는 1.5mm가 나오게 되어 있고요. So the maximum depth of the needle is 1.5 mm. maksimalus gylis gali būti 1,5. 보통 제가 사용하는 부분들은 한 0.5에서 1.0 사이의 니들 부분들을 고객의 피부 두께에 따라서 적용을 하도록 합니다. So on average, we can use normally 0.5 to 1 millimeter. Paprastai jos naudoja nuo 0,5 iki 1 milimetrų. 그러면 우선 저는 고객에게 적용하기 전에 먼저 클렌징 단계부터 진행을 해보도록 할게요. So I will start with cleansing. Taip pat pradėsime nuo nuprausimo. Galim nuotrauką modelį padaryti prieš, atsisėdus ir po? Galima. Gal kažkas norit su savo telefonais dar irgi nufotografuoti, tada gal aš manau, kad galit prieiti. Bet ir kaip nusifotografuojant? Tai gal apšvietimas tas. Nu tai va. Iš va tos pusės, kur lempa. These are also too, so the size not good for this. The size? Sakykim, gal galit paklausti, o čia yra kažkokios tai standartinės ampulių dydis, ar čia tik tai teserai šitos firmos? Tas įsistatančios kurios? Ampoules, for Tessera pen, only this kind of ampoules is suitable, or there's some, other companies that can be used for Tessera pen? The certain is only compatible with Climax samples, but Climax sample is compatible with other devices. Do you know any other, like any other manufacturers who produce the kind of same? Amazon? So there are many kinds of samples that are in the same container with Climax sample, but not everything is compatible. Yra, kas gamina, kaip sako, kaip konteineris, kad tasai ampulė, tai yra ir kiti gamintojai, kažkas tai. Klausimas iš karto pataisysiu, nes matau, ne į tą temą pasisuko.
klausimas yra, ar nusipirkus tą aparatą tik tai teserai naudoti, nes kas yra labai kvaila keliom procedūrom, ar galima panaudoti kitom firmom. Tai gal šitai paklausiu. Tai aš ir sakau, kad jūs į šitą aparatą įstatysite tik tai tokio tipo konteineriuką, niekas kitas neįsistatys. Tai kažkoks standartinio tipo konteineriukas. Tai nesakė, yra kažkas kitos kompanijos irgi gamina tokio tipo konteineriukose preparatus, bet jinai negali pasakyti, tiesiog gal ne viskas gali būti injektuojama. Gal ne vieta šitam klausimui. Iš tiesų, ką turime praktikoje, ar ne, kadangi yra specialistai, kurie dirba su šito aparatu, tai dar nėra atrasta šita ampulė, ką jie naudotų. Nes tikrai pasakytų mums ir žinotumėm, tai galbūt greičiausiai šitas... Specifika kokia. Kita vertus, neaišku, ar tai gali būti injekuojami, ne? Ar tai tinkama injekcijoms, sterilumas, koksai yra. Nes jeigu tik tai tinka, tai šitai firmai tai labai, pakankamai brangu. Bet žinote, mes turime aparatą, kuris tinka visiems, ar ne, švirkštant, tai tada ir turime ir mokymus, galima pasižiūrėti. Tai čia negalima prilyginti mezoganui, ar ne, tokiam, kuris toks medicinoje yra. Čia jau toks labai specifinis, bet tai ir normalu. O jeigu, pavyzdžiui, naudoti jį be ampulės? Ne. Nėra tokio varianto? O nes jisai švirkščia. Ai, vis tiek jisai kažką oro. Tas yra tuščia vidurės adatos ir per jas paduoda serumą. Bet aparatas pats profesionaliausias Mes neturime, kur užsukti nieko. Čia mikrodatinė, jo, Čia nėra mikrodatinė, ne. Čia yra toksai injektorius. Dar kitas, iš kitos pusės būna, ar šitas ampulės galima kažkuo kitu įvesti. Tai tikrai, ar ne, jeigu turit mezoganus, galima... Mikrodatinė, taip. Aparatais, nebūtinai su... Aš galvoju, kaip save motyvuoti pirkti šitą aparatą. Vienintelė motyvacija registruotas kaip beauty device. Kaip registruotas kaip beauty device. Kaip grožio prietaisas, ne, tai va. Nemedicininės paskirties. Nemedicininės paskirties jisai, ne, kaip injektorius, jis nemedicininės paskirties, o grožio įranga, grožio prietaisas. Ne, tai reiškia, kad mes galime legaliai su šituo aparatu dirbti. Taip. Kaip motyvuotės nusipirkti? Pavyzdžiui, ten kokią mezoterapiją, ne, ten biorevitalizaciją. Teisiškai, ne, su šituo teisiškai galima, nes jisai yra prietaisas įregistruotas tinkamas. 자, 지금 이제 우리가 클렌징을 하고 여기까지. O neparašyta ant šitos pakuotės? Maybe you know what is the diameter of the pin of the needle? Diameter of the needle. It's right in like G letters, like 32 G or 33 gauge. Gauge, 얘가 36 게이지. 36. 32게이지, 36게이지. 얇은 부분들로 되어 있고요. 자, 지금 이제 얼굴이 돼 있는 상태에서 클렌징이 끝난 상태에서 마찬가지로 여러분 똑같이 딥클렌징 해주시면 되고요. 딥클렌징 진행해 주시고 해주셨다 생각하고 그 다음에 저는 진행을 할게요. So normally you can do deep cleansing and cleansing treatment, but because of limited time, today you will just skip the deep cleansing. Paprastai galima daryti paskui, ne, nuvaloma, tada vėl galima su apylingais daryti gilų valymą, bet turim limituotą laiką, tai iš karto peršokam per etapą apylingo į... 자, 이 상태에서 이제 펜을 적용을 할 건데, 사실은 얘는 쉽게 여러분 그냥 피부에 따라가지고 결에 따라서 그대로 진행을 하시면 됩니다. 굉장히 편안하게 쓰실 수 있으세요. Pamatysite, kaip paprasta yra naudoti, užtenka jį tiesiog pridėti ir tokį kaip štampuoti ir jisai pats
근데 가장 효과적인 결과가 나올 수 있도록 저희가 그런 여러 가지 테크닉 존들을 소개해줘서 그렇게 했을 때에 즉각적인 그리고 또 훨씬 더 좋은 효과가 나타납니다. To make better effect, we created a specific protocol, and if you follow it, you can make better results. Kad gautų geresnius rezultatus, jie yra sukūrę specialius tokius protokolus, kad būtų galima kiek įmanoma efektyviau procedūrą atlikti ir gauti kuo geresnius rezultatus. 자, 첫 번째서는 눈썹이 시작되는 여기 시작점과 우리 눈꼬리가 있는 점을 X차로 교차하시는 중간 지점 부분들의 첫 번째 샷을 놔주시고요. So the first shot should be in the middle when you draw an X in front of the eyebrows and eye. Pasižymite, pirmasis turėtų būti zonoje tarp antakių. 두 번째는 주름 부분들을 이렇게 보는 것보다 이렇게 하면 그 사람의 인상에 따라서 주름이 만들어주는데 주름의 끝자락이 있는 데를 포인트 점으로 잡아주시고요. You grab the eyebrows and you will see the wrinkles of the client usually make. So the second shot will be the end of the wrinkle. Tokius judesius daro tam, kad matytųsi, kai klientas mimikuoja, kur daugiausia būna susitraukimų ir kur raukšlės formuojasi, tai susižymi raukšlių pabaigėlės, tokias pabaigas, galus. 그리고 이 주름 부분들에 고정시켜줄 수 있는 45도 부분들에 보조샷을 해주시고요. And then give another shot 45 degrees upwards of the end of the wrinkle. Tai tada dar tas kitas lipdukas buvo pasižymė raukšlelės pabaigą ir tuomet 45 laipsnių kampu dar taip į viršų. 눈가주름도 마찬가지로 주름을 디자인하셔서 가장 굵은 주름의 끝자락 부분들의 포인트 잡아주시고요. 여기서 45도, 45도 적용을 해주시고요. 팔자주름 부분들은 팔자주름의 안쪽 부분들을 팔자주름으로 해서 주름의 길이에 따라 가지고 채워주듯이 적용을 해주시고요. Kind of inside of the nasolabial, but not on or over. Kai yra injekuojama nazolabialinė, tai turėtų būti tas aparatas lik į raukšlę, ne iš kitos pusės injekuojama, bet kaip sakytum iš vidinės pusės į ją. 이 꼬리 주름 입술 밑으로 이 꼬리가 나오는 꼬리 주름 안쪽으로 해서 넣으시고 45도 적용을 해줍니다. And also you can apply a shot at the end of the wrinkle around the lip. Taip pat aplink lūpas. 자, 두 번째 부분들로는 자, 이렇게 해서 포인트 주름 부분들을 잡아주셨어요. 그다음에 이제 얼굴 전체에 적용을 하실 때에는 벡터 존이라는 거를 기억하시면 되는데요. So they are the point things where when you apply the serpent for the first time, and then now it's time to apply it on the whole. Tai pirmiausia probleminės vietas susižymė, dabar su mėlynu lipduku žymės sekantis jau kur. 벡터존은 정면으로 봤을 때 눈동자에서 일자로 내려오고 입술 끝자에서 내려와서 두 개가 클로스되는 지점 부분들이 벡터 포인트 존이 됩니다. 벡torinis startas, vektorinio brėžinio, ne? 자, 그러면 고객의 눈에서 쭉 내려오고 입술이 끝나는 포인트 점을 잡으시고요. 여기에서 45도로 올라오시면 됩니다. From that point, you can apply the serpent 45 degrees upwards. Ir tuomet 45 laipsniai ir tokia linijom į viršų. 그래서 관리하실 때는 45도 방향으로 가는 거. 요게 이제 기본. 요렇게 하시는 게 가장 이렇게만 관리를 하시면 되고요. This is the basic protocol of how to use the serpent. Tai yra pats bazinis protokolas, kaip tą serapę naudoti. 혹시 팁으로 mėlyni taškeliai tarpai, jie paprastai visada vienodi, ar dažniau uždėdami, tarkim, dar 5 lipdukai, gali būti ar 6 ar daugiau, ar tiesiog 5 ir viskas taškai. Galima. The distances between dots
Does it make any difference between the dots? Oh, it's the size of the guides. So try not to overlap, but good. 네, 요 가이드 크기별로 가시면 되죠. 얘가 Jo, toks pats skersmuo yra kaip šito ir kad neperžengti vieną per kitą. 제가 한 가지 더의 팁을 세 번째는 이제 리프팅이에요. 관리한 다음에 얼굴이 달라졌어 안 달라졌어 보실 때에 리프팅이 강하게 하려고 하면 지금 노란 색깔 선으로 파랑 색깔 1번 선으로 가시고 그대로 광대 아래쪽 부분들의 포인트 점으로 해서 45도 올려봤습니다. So lastly, if we apply keratin along with the lifting foam, we can create a better effect. And the point of the lifting zone is in the middle of under the cheekbone. Su geltonais lipdukais dabar klijuotas, kur buvo lifting brėžinys. Atsimenat, irgi buvo kitoks, kuris prie ausies, prasideda nuo kitos vietos startinis, tai dabar su geltonais lipdukais. 네, 그래서 여기를 올려주시고 여기를 올려주시고 여기 밑에를 올려주시고. And then apply under the toe as well. Taip pat matot ir po žandikaulių ir už ausies. Nebent turi daug laiko. Ne, iš tiesų labai prisitaiko, kiekvienas tas žmogus kitoks ir jūs galite labai gražiai adaptuoti, perprantat visas tas schemas, jos yra 4. Bet iš pradžių gal aiškiau taip net, 자, 지금 이렇게 해가지고 제가 이제 디자인 부분들을 끝냈고요. 이 방법대로 관리 부분들을 진행하는 것들을 보여드리도록 할게요. So she just finished designing of the pen application. Viskas žemėlapis susiklijuotas dabar. 아시겠지만 사람마다 얼굴에 그것도 다르고 그 다음에 주름에 거기도 다르기 때문에 디자인은 이건 이제 계속 다 다르게 나온다. 계속 보시면서 연습을 하시면 좋을 것 같다. And the design can vary depending on individuals because everyone had used different muscles when they make facial expressions and things. Taip, ir mes vėl kalbame, kad tai yra labai individualu, kaip kliento formuojasi probleminės rauklės, kokio jos didumo, ilgumo, gilumo, kaip tas žemėlapis ir tas dizainas gali būti labai individualus kiekvienam klientui ir čia jau yra jūsų akies, fantazijos, akies, kompetencijos klausimas, kaip jūs tą žemėlapį pačios ir tą dizainą susidėlios. Man sudėlioju ir dabar viską vėl nuima. Just keep the points in your mind and keep practicing it and you'll get used to it. Toksai įgudimui, kol įgus akis, ranka, iš pradžių tokiais būdais mokymuisi. Maybe you count how many shots do we have if we are using one ampoule in a 0.01 cc? Because it's 2 ml, you can give 200 shots on the whole thing. Tai jeigu naudojame dozę 0,01 su viena ampulė, mes galim padaryti 200 šūvių. 200 šūvių. Which is better? Bigger dose and less shots or smaller dose and more shots? 많이 쓰면서 적게 스탬핑하는 게 더 좋은지 아니면은 조금 양으로 막 많이 스탬핑하는 게 좋은지. 뭐라고? 두 개가 뭐지? 하나. 양을. 조금 하는 거. 난 정답을 알고 있어요. 양을 조금 해가지고 많이 하는 게 더 효과적이다. It's better to apply little amount to many
with the nistagmus. Geriau mažesnė dozė ar daugiau šūvių. 자, 그럼 이제 제가 적용을 해보도록 할게요. 자, 아까 디자인했었던 방법대로 하시고 얘는 디자인이 다 끝난 다음에는 얘랑 90도가 되게 하신 다음에 첫 번째 샷을 적용합니다. 조금 느낌이 있으실 거예요. 지금 보면 이제 안에 흡수가 되는데 정말 안 아프실 거예요. 보시면. 길이 짧게 하신 거죠? 아니, 한 지금 길이 부분들이 이만큼 나와. 한 0.5 정도가 나오게. 0.5mm? 0.5 지금 보면은 여기 보면 피가 나오거든요. 브레드. 다 들어갔는데 하나도 안 아파. But it doesn't hurt. Bet neskaudėjo. labai švelniai, labai visai. 그래서 제가 반쪽 그대로 가볼게요. 디자인 하신 다음에 디자인 하신 것들을 보시고 디자인 하시고 90도로 펴주신 다음에 잡으시고 가시고 간격은 동그라미 가이드 간격. 얘가 동그라미가 이렇게. So before application of the Therapen, you need to spread the skin. 팔자일 때는 이 가이드를 팔자 주름에 이렇게 잡으셔가지고 대시고 그다음 반드시 들어간 다음에 소리가 끝나신 다음에 얘를 떼주셔요. And before you take it off, you need to hear beep. Taip atliekant, tai reikia išgirsti, kad mes supypsi, tada jo jisai injekuoja. 자, 이렇게 하신 다음에 이제 얼굴 전체 truputėlį odą įtempia, kad geriau. 전체 적용하실 때도 여기는 힘이 없어요. 피부에 힘이 없는 곳이기 때문에 얘를 이쪽 손으로 90도로 잡아주셔서 평평하게 하시고 새끼손가락으로 밑을 평평하게 하신 다음에 포인트 좀 부분들을 잡으세요. Čia jau tą vektrinį tą daro, vektorinį. Paskui kiti viduj palieka, nes ten labai daug paviršių kažkaip nesusileidžia. Is it normal that some amount stays on the skin? Yeah. Once the needle comes in and out, and some ampoule they follow the needle, so it's natural to have some ampoule on the surface. Jisai, kai adata, kai įturi ir išeidinėja atgal ir iš paskos paskui ją šiek tiek išeina skysčio, todėl atrodo, kad lieka ant paviršiaus. Koks čia gilis? 0,5. Mato truputėlį ir kraujukas yra. Pasirodo. Bet čia šiek tiek kažkaip neištempia, bet įspaudžia. Jinai lyg pakelia truputėlį. 그 다음에 너무 얇건한 부분들은 저는 니들을 이제 조금 또 니들 길이를 짧게 요런 데는 약하고 한 데는 Delicate parts are like around the eyes. You need to adjust the depth of the needle shorter. Taip, tai jau kai prie jautresnių zonų palei akis, tada reikia gilį pareguliuoti, kad nebūtų. Man didžiausias 0,5 buvo dabar. Dabar daro 0,5, gali iki 1,5 būti. 해서 계속 45도로 올려서 적용을 해주시고요. 나중에 이제 턱선 있는 데는 다시 니들 길이를 조금 더 조절을 해서 들어갑니다. 요게 팁은 뼈에 있는 데를 맞으면 아파요. 그래서 약간 안에 있는 살들을 여기서 이렇게 위로 올려주듯이 해서 쓰시면 훨씬 통증이 없이 더 깊이 들어갈 수 있다. So if you apply the Therapen on the bone, it hurts. So as Olivia does, you just pull up the skin and then apply the Tiesiai, kur yra labai kaulėta, tenais gali nelabai malonu būti, todėl jinai va taip lyg pakelia
truputėlį odą, kad... Šiaip tai smakro sritis skaudžiausia buvo. Smakras skaudžiausiai? Iš 10 kiek skauda? Smakro srity kokie 6. Šiaip tai 1, 2 kokie va taip jaučiasi. 이렇게 해서 얼굴 반튼 전체를 하신 다음에는 이마 있는 데를 적용을 하도록 할게요. 이마도 마찬가지로 45도 방향으로 그대로 진행합니다. Bet labai keista, kad kaktos zonoje neskauda, nesuprantu. Įtempta tokia. 더세라펜의 특징 하나는 뭐냐면 너무 사용하시기가 간편하시다라는 부분들이고요. One of the main feature of the TheraPen is very simple to use. Tai vienas momentų yra, kad labai paprasta naudoti. Tiesiog atrodo, net... 그리고 고객의 통증이 굉장히 없다. Ir neskausminga, ne kaip mes. Net 6 iš 10 buvo tik tai smakre, daugiau sakė apie dvejų. 이렇게 사용하시면 보시면 안에 It's possible, but you don't need to. Sako, įmanoma, bet nereikia. Galima, bet tiesiog. As you can see, during the treatment, the clients may bleed and the skin turns into red. After the treatment, we are going to calm down the skin with published edema. After 20 minutes, it will recover. Iš karto po procedūros atrodo, kad yra truputėlį kraujo, gali būti patinimas, ane, odos paraudimas, tai po procedūrinis laikas, bet po šitos procedūros deda tada tą shaping bioceluliozinę kaukę, 15-20 minučių jinai labai gražiai nuramina ir 저는 반대쪽 진행을 할게요. 이거 얘기해 줄래요? 지금 보면 화면에 이제 앰플 부분들을 하면 화면에 이제 앰플 양이 줄은 거 많이 보이고 전체 1ml를 0.01cc 했을 때 200이고 자기 쭉 설명 한번 할까요? And in the display of the device, it shows the amount of remaining ampoule. So Olivia just used the half of the ampoule, and she's going to use the half on the other face. Ekraniuke aparato rodo, kiek yra likę produkto, tai dabar pasižiūrėjau, buvo pusę sunaudota ampulės, pusę įveidų, pusę ampulės. Because we are 0.01 cc per stamping is delivered, so in total you can give 200 shots from the face. Tai kaip prieš tai skaičiavom, mane 0,01 cc, tas kiekis, tai yra 200 šūvių. Is it possible to do on the neck? 목은 많이 이제 권하지는 목주름 있는데 맞아요. 목도 많이 한다. 목 가능해요. 한국에는 목 관리로 해서 Ant kaklo raukšlių tose vietose. Jo, lokaliai tų vietų galima. 여기만 건드리지 말고 옆쪽으로 다. What's next? What will be next year? What does you will bring us next year? What kind of the devices and procedure? We need to know. Because we know you're creating something. That's our top secret. No, just tell us. I guess it will be something with the body. Will it be for body? Body treatment? Maybe not.
Gal taip? What kind of products do you want? Koks yra poreikis, kokių produktų? I guess Lithuanians has a lot of very sensitive skin and a lot of rosacea. Problem. Olivia has so maybe she will develop the right product for 그리고 옥타 관리는 하나에 우리가 4회 정도 이제 연속해서 관리하시는 것들을 하는데 그거에 따라서 멜라, 옥타 부분들을 섞어서 아까 그 프레젠테이션 하셨던 것처럼 프로그램을 하셔서 사용하셔도 효과적이다. As I introduced in the presentation, you can mix and match with other climate control, for example, Melacell and Kaip sakė, per pristatymą, kad galima kursas kaitalioti, ne? Kad vieną kartą oktą, kitą kartą melą daryti, jas pakaitalioti pagal kliento poreikį. 옥타 다 관리를 하시는데 저는 코 부위 있는 데는 관리를 안 하고 코나 인중 있는 데는 관리를 권장하지 않는다. 주사염이라든가 and it's not recommended to apply Tesserapan around the nose because it may create some inflammation around the nose. Ant nosies ir aplink nosį nerekomenduoja daryti, nes labai... O, čia barkodas. But what do you think about the upper lip? 돼요. 이렇게 물고 고객 카트 입을 하란 다음에 관리. 그 다음에 눈가도 가능합니다. 눈가를 하는데 이렇게 안 하고 눈가 하는 거 한번 보여드릴게요. And you can also apply it around the eye. Galima net aplink akis. She will show you how to apply it. 자, 눈가 하실 때에는 눈 있는 데를 하지 말고 안구 뼈 있는 데에서 바깥으로 얘를 끌어오신다고 생각을 하시고요. 그 다음에 안에서 얘를 바깥으로 끌고 와서 안에서 바깥으로 끌고 와서 안에서 끌고 와서 가볼게요. 그 다음에 니들 길이는 약간 조정 조금 더 짧게 하셔서 가지고 와서 얘를 가지고 와서 뼈에서 걸어서 적용을 해주시고요. It's about $120. 얘는 15에서 20만 원. 그러니까 더 비싸게 가야지. Signature employee is around $100, and client employee is about $120. Up to the place where the shop is located. And, for example, in Seoul, you can charge up to $200. Tai, sako, tas pirmoji signature, sako, apie $100 turėtų būti, o šita turėtų būti kažkur pradedant nuo $120. Sako, labai priklauso nuo vietos, kur yra atliekama, tai sako, kokiam Seule gali ir iki $200. Dar klausimas, kiek jie pas juos tradicija yra prie savikainos dadėti už darbo kosmetologą? Okay, I will ask you in English. Yes. I would like to know, so how you calculating in your country? Let's say you calculate the price cost, and then you add the specialist job, yes? So how much is for the job? For example, we have treatment that costs €100. So part of it is like cost for products and glaze and so on. How big is the part for a professional, like a hand job? Half of that price? For the product and then for
맞아. 다 하면은 이렇게 소리가 나면은 다 된 거다. 그러고 나면 홀딩 마스크를 get around the house. Maždaug sako apie pusę turėtų būti, 50%. Tada jeigu pusė, tai čia savikaina 80, tai jau minimum turi būti 160 kalbą. Pas juos gal kitokios. Nu, čia kažkas. Reikia važiuoti į Korėją išsiaiškinti. 홀딩 마스크 설명 좀 해주실까요? So now the application of the Serpent has finished, and Olivia will put on the stop-motion holding mask to calm down the skin. O dos A little cold. Celiuliozė, taip, ta, kur yra shape holding. Yes. The stop-motion shape holding mask has a lot of cutouts, so you can fit any facial contour perfectly. Labai patogiai užsideda, turi labai daug prakirpimų, labai gražiai užsilygina. 플로린 같은 강한 항산화제가 들어있어서 안에 우리가 이제 관리했었던 유효 성분들을 한 번 더 이렇게 홀딩 잡아주는 역할을 합니다. Also contains fluorine, kind of powerful antioxidants, so it can effectively hold the active compounds inside. 좋습니다. 이렇게 해서 한 15분 정도 적용을 할 거고요. 관리가 끝나신 다음에는 피부 부분들에 관리가 끝난 다음에는 피부에 재생을 도울 수 있도록 재생 앰플 부분들이라든가 재생 크림 부분들을 사용을 해주시면 되고요. To make the skin recovery, you can use hydrating repair cream and 7 to Tai atsistatymai paskui naudoti namuose rekomenduojama ir po procedūros sutepti Revital ampulę 7.2 regeneracijai. Nežinau, kiek atsimenat, jinai irgi labai gausu joje azijinės centelės, jinai pagaminta pagrindu azijinės centelės ir hidrorepeiriais kremas. 너무 많네. 좋아요. 우선 이렇게 해서 마무리할까요? 자, 그럼 여기까지는 혹시 관리에 대한 질문이 있으실까요? klausimų dar. 우선 보시는 것처럼 더세라의 제품 부분들은 다양한 관리 트리트먼트 부분들로 다양한 흡수 방법들로 고객의 피부의 상태에 따라서 여러분들이 맞춰서 적용을 할 수 있는 좋은 프로그램들입니다. Tai kaip ir kalbėjom pradžioje, Tesera turi tik išties platų asortimentą įvairiausių procedūrų, įvairiems poreikiams su įvairiais absorpcijos tipais ir galimybėmis. 여기 이제 리투아니아의 많은 피부 전문가들이 저희 더세라와 함께 이제 피부 전문가가 되시는 것을 기대하면서 다음 만남을 또 기다리겠습니다. I hope you enjoy the products a lot, and I hope to see you again soon. Olivija sako, tikiuosi, jūs Teseros produktai taip pat džiugina ir tikisi pasimatyti su visais kitais metais. 네, 여기까지입니다. 감사합니다. 하시고 이거는 조금 이따가 관리 끝내서 아까 먼저 관리하신 분 마무리해드려요. 시간이요. Tai šiek tiek įsiterpsiu dabar dar aš. Labai noriu padėkoti visoms susirinkusioms, visoms, kas šiandien galėjo sudalyvauti ir kartu persikelti į Korėją. Ir labai norim padėkoti mūsų lektoriams. Thank you for arriving. Thank you that come here. And it's for you. 감사합니다. 아츄. Labai tikimės tikrai
pamatyti jūs ir kitose seminaruose, kitose renginiuose. Ir kai tik žinosim artimiausias datas, artimiausias sesijas, būtinai informuosiu, pranešiu. O kol kas kviečiu puodelį kavos, susitikti asmeniškai, individualiai ir pasikalbėti prie puodelio kavos. Ačiū Jums.